Ko le mege u whakamalumalu he tala whakatapu kakato e whanua pia mo e lotu kai ata pe mua pia mo e se wānite o tua pia mo e tangata.
ke whakahoko atu e me aia o ku tau wanga tau tolu ki ai koe usu fuluti. Ai, koe ka foi pulu vave e nia. Koe foi pulu loto e nia e tau usu koe he ahoni, Pea ko lau koloa ve mo lau tāpuaki mo whakawhetai ki o tua. Koe uhi koe tau hima au mo tau ngahi whamiri. Me tuunga kotoa pe ku tau iai kai kei whakalao e mo ui ke whakahoko o tau ngahi whatongia. A tau ngahi whatongia whakatalu pia mei tuai. Pea oku kei tafe hono halanga toto, pea kei tuu hono ngahi tuunga whare. Pea oku kei pore a tonga, o tau ngahi tuunga. Ke ilo ai koe tonga koe tonga au he tuunga o ku tau whakoutua ai he ngahi wheitu kehe o ngā lupe. Pea makatuunga e whamalo heni. Ke o ngō retio e whaema maluhiwa poine nima. Kia tāpinga lawe mau pea pehe ki he kaunga aue a retio pea pehe foki ki he retio mate mātonga. Ia te pola mono kaunga aue. Whamalo atu o mō kei whakalao mo whakawhainga maari e retio ata pea muerea ke ngā luope he retio mate mātonga pehe foki tonga foki. A koe uhi koe whaingofua e whetu utake a tonga he e whaema. A waluhiwa poine nima o whakaau atuai ki he whakatoke lau o tonga mo ngahi otu motu. E tau polokalama ane awhi whamalo atu ki he kau sponsor. Tokonia pea uai ki he whakatoke lau a tonga. Whamalo atu ki kau tangata e kawa pea mei soreiki mo e kau whiohi anga ki kulupu koe o e tau tapakilangi. Wakai hifo na mo o si totongi. Ai polokalama tau tapakilangi o e tu site mahina kakato e mahina ni. O mo teo ko mo mahina. O nove ma koe tau unueni ki he mahina nove ma. Tau whakao fie ni ki he vai o anga mahinani. Aia koe he vai o anga koe mahinani. Koe weekend. Koetoire vai mahina taha me iai ki he aho whiri. Aho whiri. Aho whiri waka ta walu. Aho ta toluen. Aho ta toluen. Aho tui koe aho monite koe aho ta walu ia. Na aho fulu e sāpate, ta fite sāpate koe ni. Pea monite koe aho ta walu. Koe toi e mahina taha. Ke aho ta walu ko nove ma. Pea wikai ke ta uofo. E whamalo lahi atu ke kau tangata o e frontline ni. Koutui mahalo ku whainga maari lahi atu pito kata manu sila. Kou sio mautaimi hamala atu tonga pea mei nuk sila. Lahi pito na mautaimi whamalo atu hamala. Ngawe lahi whai mea yang e koe tau lori pulu. Are atu Prescotti. Mafo ka tori pea foki pea mei nuk sila. Hange ko nukasireria ni. Ko au pea mo mista ai atu pea mei asilerian. Pea be foki ki ongo fefine ki a sesi pea mo una ongo fefine o sene lahi pehe ki he loteri ki Hawaii Mesiko Richard Tuiono Takfatani Tama te afi pehe ki e sniper ki a mafatongi he tau ma Alex Mesiko Keno Tapu ki LA ko Sodia LA mo teita whangpo Amerika ulahi tahai na kau tangata ba whakawhie au pito ai kau frontline o mo tuhake pe tau ngau e whakataha i hono tā ai kanini koe ni o kunehanga o ufikau a tonga i maumau i ho tau whonua pea ko whamalo atu he ngahi tuunga kotoa pe, kau pou kotoa pe. Ki hange ka tea o ku iai ki mama mai e ume, o ku whima upe ke solo wa pe he taini, ku mandu ipe koe tau mea koe ki hi fo, o ku koe tau koe whai ofa pe. O koe ke whamalohi pe wahe tuunga,
pe tala mai mata ifika o ku tau fai aki pe ofa pe amu ofa mai o kai ke hoko ha mea koe sirini ka mea ke tau longoa a tau tolu ai koe tau fai ofa ka mea koe lava koe ki tonga koe natula koe fuaki mea ofa pe moilo koe mea ia koe ku lahi e longoa a koe he ahoni ko ho alo ave ho misinare pake te alu ko whaka mau i e siasi pe koe hae nau mea ku ngau e ake sirini ko ia. Mea ia ai siasi. Kau whaihala siasi ki ai, vāia o nau tolu moe o tua. Ko alu a tuku mo ui mai o tua. No fwai pe koe whai tuku mo ui koe tuku koe sirini, kau kai whai whe kau mo siasi, tuku ia koe mea ia nau tolu. No fo pe ki taia, o tau i o to wā moe o tua, mana e o si ave moe te mea. Koe kau kai koe, kau kahatau ne kai, koe te vāia o na moe o tua. Ta tau tau pe tau whaki mea ofa, whai he loto ofa, ma ua hato tāpuaki. Ilo te te nofu koe whakamau e mea ofa koe ku ave, o ku ke te hanga koe o li ho tāpuaki ke he vewe. Ma te hau koe puke ma tāpuaki o li ke he vewe. Koe taimu ku te whake a mea ofa, ave mea koe, hange koe text. Koe mea ngau e ake he kau politika re text, koe e se tia au pureanga, e se tia a ako. O koe ka mea eke te uki kakaike o eke pureanga ko whee mau text. I kai. Nei o si tō pēr koe ina se pureanga. Whaihala pureanga ai, maha ki ai pē kau taki moe mea ai tata kai pē ne whaianga. Me tau ofa ku whai, tau ngata pe tau tolu he loto koe ku ofa. Ka hau ha mea koe ki tonga, kai tau toi kau tau tolu e kakaila ki tonga, koe ha mea whai ake mea koe ia. Koe ofa ai a pē. Pia koe awi ke kau taki, mea koe ia ku. Ko koe tau mua, tau tolu kua tau tānak paanga, koe tau ofa, o whai ofa pē. Koe anga ia e tau whonga, o te tau mau he mea koe ia. Koe ahoni uki ai e whangi whanongonongo, ahoni uki lahi o nongahi. Mea koe whanongonongo uluaki, tau kolosi heki Frisco. O mau mai he ahoni e toki wholahi mai e nau mape wholau, e nau polo kalama, aho whaa ti se ma. Whai ai e kātoanga a Frisco, ai tuku whonua i pou no i Frisco. Na o slava te ko miti, na o wheloaki ki he tahine ko salote mau taimi, tala mo nau whanonga, me whakawhi whakalangi e aho, pia ko tali lele i salote mau taimi. Ai kore na nau whai, we au taki nau whai, ko si whai e nau whetu utaki. Koe nau whai whikau ke nau malanga aki, ai te hina koe o Alfred Mone, o kui whai whikau koe sa oreiki. Pia ko Frisco he tauni, o kuei mea whakawhu e hoko i Frisco. O si loto e kau Hawaii, te nau aru ki Frisco, koe hui koe whukumalo he loka koe ai COVID Hawaii, te nau aru na tolu ki Frisco ewa ki ai, e nau kātoanga. Arrifa mo sa oreiki ki Frisco, arrifa mo Arizona ki Frisco, arriva mo ela ki Frisco, ko Havili Mone. Whai wheka Reverend Havili Mone, ko ia te ne hanga o tuku. Pa koe ne tuku ia Frisco. Koe mafuta ia ai kalahi upe. Ai agu nau whata. Ka koe aho wanoa, na e osi, ko ela ia, ko ela ia ku kehe atu ia. He na osi mau pea ela fuo loa pe na osi. Whanai pe fo ia mai a o ela o tuku ki he aho wanoa koe o Novema, aho tuku whanua, patoa ela ia. E alu ki ai e Frisco ia mo mea ula ki tau whare ela fuoloa e mau ma ela ia mo e nau polo kalama na tau nkimu ape ia. Koe ni ua mau mai mo e whakotutu a San Francisco, e nau polo kalama, aia te nau ula ki tai ela e nau toki whama opo mai ki Frisco. Alo atu ki a Hawaii, hau ki a Soreiki, teu ke lahi e la na whai ku whikai e kakai. Na ko mou tolu te mou tātuku e tau kātoanga e tau ni. Whawhetai e Frisco ko mou tolu te mou tātuku e tau ni. E tau kātoanga. Ko e Frisco ko ela ia na whai whataha ne po ai
komiti ko Brisbane ma le rat mo hoana ko le mai beke ma e wangi ge ma te o visiting na whakataha na fotu he whakataha a ho anoa pe mo he ahtaha tolu o kaimla fa lo do Brisbane ko ke u iai pe na prokalama ko hi na so mai to whakawhia pe me ken pela ke a ho anoa ka ku ke tu tarifaki pe ken pela ka rewa ke mahino mai tu nga whakakowiti ai hoko pe a ho anoa pe ka ko uhinga ko a Brisbane na lo to be ke hen pe na prokalama ko na lo na do ke feitu ke he awia i he time ko hoko programa ko a Brisbane ni ya paloti a ho anoa pe mo a ta tolu anepo pe tari pe ai loto pe a ka fataha ke frava pe me Brisbane ni ai ka dona tu fonwa ma kamata ma to na ta tolu ya ka pau e ava a kempela ya mau toki ya ko Brisbane ko Queensland tau te fito ki panda pek mo Queensland na ko spalani a Queensland si o fok hange ko ngongoa o ko hange wilongo noa ngahi state ka to Australia ni he ngawe ko viti ya ko Queensland hange te mau hao toko taha ka pau kai ke ava kempela e hange te mau hao toko taha pe a Queensland ai ko mau tolu ko panda pek ya ko tangane i Brisbane ne po na e fai a whakataha ki he pawhei kai bola. Lo te whataha ke kai bola. Toha ke pe kau komiti pore ngahe bola toki whai keri he kau pou pe te na uo ke komiti o tokoni ke ngahe bola. Na puha na tolo tari. Whampe au ke taimi ko ia hawa e pota ewa maa sene me ngai whaitu ko ki whakangata koloa ke hawa e pota ke mu ewa mai ki heni. Ki Queensland ni ku ngake mo ilo ko state fika ua lahi tahaya Australia ni a Queensland ni mo mai hen ke state o e mai fonu la ke tau ki eva hen mo tau ki kaipola hen pa mo toki alu aya ko tu ngai ku ia a Brisbane ni ko ken pela ko na seti pe ke a Hawanoa pe ke tu pe ken pela mo whakaongongo ki he tuunga le molo koe o e komiti ken pela tuk whakamahino mai he komiti koe ken pela ko tonga ia oua kaumea ko tonga na lava te komiti ki e pirinisi ki ata ki he nau polo kalama o whai e tonaki e tonako e ni nau polo kalama kātoanga lot whawheta i pia e lausi i to koe ke tau wofo ai e koe whaitu ia nea hake e lotu hake o alangi hapai mau toi whokumata whalotu i wharerei nau tolo pia toi whoka hi foi a lotu ka kei tau pia hapai mo ne lau koe ko wana ko wawau ko wawau ia koe whanua e tu i ko hapai koe whanua e tau ko winga ko koe ai rea koe koe toki vete me i vela tahe koe ai pe mea ai tau pe hapai tu koe ai tau ka ewa a mea au ngamu ai mea noai ai whanongongo iyo mua ke hawa tu peki PFT e tolu ko e nipa osipu koe pa toki pai pe whanaka tau toki lue ai pe PFT ulo aki ko Maria Fusi Haviri tuku afu tau fitu tolu Maria Fusi Haviri tuku afu tau fitu tolu Maria tahaine tau fia maupe poku ia ngahi wa skola ko omi ke tau popo kalambo nuka te nau tolu Maria ku mau ofalahi atu whafofonga ia te family tu mo tonga ko toa pe ku mau kau whata si tau hi ai o tua whai mau e Maria o wake ke hanga o tua o ke o atu pe hanga hi aho ku lahi ia whakatoka e ne mama e hala whanonga maka maire ku o ke ausia o ku mau lotu pe mo hufia e whai mai me langi ho tatakim o tau hi koe uhi ngā koe whanau pe mo e whanga moko puna o ke ausia koe ai ngu uluaki to kafoe pe ake wakaia ai whakakoloa ko whai e o tua. Hange koe lau ai mātua, ta tau moe ha, mālolo e tangata ngāwe me whiwhine ngāwe sio, ki heola e ngāwe. Pea wea e tau rea tonga koe papata pepe nai lalanga, koe ngā himea ko toa koe ia, koe hela, koe te māpu hoi, ka koe mea nai ngahi e o to nima. Ki tāpu kina koe o tua ho a whaere i, pea pe e whoki.
e ngai aho hanga pe mei mua pe te hono wa ko fa matai le tau faua nge ga go sene ta ne ga me mi pa tu sene o fa matai le tau pekina ko e o tua ko fenga tau fuki ko ta ko e tau faua lau ko a holiuti ko te a ko tau fa ngo fulu ko lau ko to kamata to tau ata ha mo wa ia i holiuti o fa matai ke fai tau pekina ko e o tua ngahi tau eni o ke ia wahua i mo a ahua e tau whetakai mo e tau whanau. Ke malu i mai ko e pa mei langina pe takaki ko e ngahi mea ko toa pe o kuhanga e o tua o atu kia te ko e pe amoho hoa pe he ko o whamiri ke takaki mei he kuonga whaingata a koe ni mo taim whaingata a koe ni ke kei hawhaki i motoro he ngahi whaingata a kuhoko i sene lahina. Pe tau pekina ho hala, mo makamaire koe au sia, pe o whaki ho moui a kono lau maria maa on, e fisiki tua e ngau e kotoa pe, ai fua o e tau kau whataha e ne lot maa on, pe he, ke kau tau hoko ke kau karistiane, koe wha o si koe ki o fefine koe niko o whaloto, whaka anau alolohea ta ua nima, ki whimo toa pe e nia kuki o fefine unofu, o fefine o siare lolohea, pe mei Sunshine Coast, mei Brisbane ni pe, whanau benia mautolu o whaloto lolohea mau o whatu whafongai ata mele pe ka te au me family tu ko tō pe mau o whatu mo whakamonu i a wha ele i e ke hala besi hoa tāpu e kina koe mo e hala whanonga ku ke whanonga ia pe tuku mua ke hifo mai a ene tataki mo no lau maari e ne tofa hala maari e hala whanonga ku ke whanonga ia o whaat ka koe be ke onga mātua me toi ngai whamiri ki Sunshine Coast. Koe o sia e tau ngai PFT koe i he ahoni. O whaamu pe he ahoni ke ki talatala no atu. Koe kutoki mauen he ahoni ai seni mahe toko taha au ke ki whanongo. Ai ki fo i aho koe na e lotsi ai koe ai campaigni koe a hai a lanu mata. Ai koe ni lapa, Na koe mea na kutuia e whalani koe ni. Koe hui koe lanu e ni ko takui lau, Lapa koe tau lanu e ni. Pea ku ahoni koe mau whaka ke pe mo kau hihi fo, ko si mahino foki ko lailaione a hihi fo ia. Ko mau e ngahi mau maari e nau fuko tutu. Kau mau o spalani madol mo e mau kau haha ke. Ma ustada no amado mo kau haha ke he ni mana hena hihifo ho mo osi ka mo sio ke ngauta kau haha ke ko si feduta ki mai mo kau sponsor haha ke ia ye ai mo haha ke ko fe au hinia ko mea ko ni alo ke fala la ia fiu finga ke tau pe a tu ene te unga takui lau pe timi hau ko ni ko fe au hi ko ni ngai ko si he tau ni pe a ko hinga ia ko fie tu ia te unga ko ma tu foki mo puna fainga ko fainga a ko tahai e fare fa mo tu italau kau e no fe fare tu italau ko lan mata foki ko fare fa mo ko tongo ia ko tongo ia ko fainga a eni tu ia tu eno te unga takui lau ke ki rea to ai leva ke kaula paha goe lochi ko e campaign ko a lan mata pe ko tongo no hingoa kafa na e whai ai rea ai a siao spo hiwa. Hoeg mo e kainga. Ki mua ke utoki analaiso au e toenga e ne rea ko whambe ke tau whanongo ki e ne rea. Ko ne rea ni lapaha. Ai foki ki ngau e mai foki lapaha. Ki ngau e mai ke ngari ko e kolomu ai a tonga. Na e tā lolo ai e Pasifiki. Fisi haa moa, Papua New Guinea na nau hau ki ai he talanoa koe he kātoanga inasi, he tohi noa koe a Captain Kuki, e ne sio ke lanu ke he moe ulu savelu velu moe ulu mingi, ai whakaholo koe ai o mai ki lapa i he kātoanga inasi, o whakamooni i ai koe tui o tonga, koe hau ia, hau whareverewa ia Pasifiki, Pea koe mea ko hinga gai lapa, mou aho mou mata. Koe hui mou whanongo hen, he fo i loi mata koe whana e fo i loi ko nipa tau tok analaiso e toi ngā kau. Ka ko loto pe ke tai,
Ange ko lau ka fine moto ava tu na mo pehe moto ko lo ia uia. Ke ta ia to ere asia o si pe tau analyze wai. Mo whanonga fo i loi koe na whai isi as po iwa koe ni. He campaign ni ala numata. Tututunya la ni sias o tak ni ke mo ko ya. Ko pa no atu fa ta ram pino ko ni ko fa pai pe ta no. Tanah dalam labu. Nawa ko na ma ko ni. Bukan lebih kongkot. Ko fa apa ko to ko fa ta no ni ka ta no ma pino. Nawa ko na ma ko ko he tai ni. Ka ko ha ni ma ma ko ko. Na na ha ke ikai. Na na kai pa. Ba ngai ka dai ko mo ikai. So mena na nga bukuan. So mena na nga bukuan. Na nahumay kayo magkapaamuha. Kaya ka ofisa akong maalungay. Sige na nga na kayo na pepa na may pas kamon. Kung kita may taha, pas kamon. Kung kita makoy, kamon. Ang farpaang, kung ofisaryo kamon. Maumon din sini. Kaya to fai lo ya na ko ta Vai lo mo no. Ya pa mo ya ko na mo ko wa ko hala ya na Me apago na mo wa ko hala ya na wa mo no. hala ya fa uma Hala fa uma. fa ata fa uma ke na lo lo ke mo ne ke na pa mo pa su ko mata ko ma ko na sini ka na kanai ba ko lo na ka ko pare ma fa ông tăng là tu lo cái đầu tôi tăng là tôi cả cả còn mặc đi là cái tôi phải cái phật tôi được cả Mo whanonga le rei pe. coi phật mà yêu lo tăng là cái tôi tu là tôi nhà mà tôi Whanonga. ông cái mặc cái tôi tăng là lo tăng của phật không phải là Ngai popula pe ka fafonga fare. cái quan cái của phật không phải Ke là mahe pe ka fafonga fare. ngau e mois wahai yang ini Paano hindi maflatay di ko komento yan? Kung wow o kung komi, kung na-excited ako, kung mo managing ka umuuwan, to ko nalakan, to ko mo niya bakit, kaya ako mago. Kailangan din. Kapag naitay sa fishing lista, galing mo mga parang lista, kaya minista niya ang pagpipiso ng pupulabihan yung minista. Pero bakit ang minista? Kaya ako fakata, ilaw ko naman, ito ko niya. Kaya, kung mahutin, kita fakataw ka, foma. Ngatai. Hanga he tangata he ni ko loto ke uto o mai pau tala noa he ni. O kuia e fo i tuku aki i mamafa he ni e siaosi. Ai fa unga. Moe fufo i loi mamafa he ni ufa e siaosi. Hanga siaosi o tala mai. O kunga e popula pea sita. Kei whakafofonga pea sita mo nga e popula mo minista. Pea ha. Pea kei wahe pea sita i hene whakafofonga wharearea. E se aus. Ko e fo i loi. Talamai se aus o kei wahe pene o ku kei whakafofonga wharearea pe mei toritori. Pea aruia ngau i toritori kai wahe a mei wharearea. Ulo aki ko e fo i loi. Toi talamai ku wahe mo i minista ko e loi moe. Whakawhise minista o si ai. Ko whakafofonga warearea ko ene tautea pe o si otometiki.
Koe fo I saving ia ai pure anga ai uhinga na kai ke toi whiri maha whakafofonga. Rere tai whakafofonga ai pe mahenga ko ia. Koe hui koe panaki koe ai whiri. E whai atu pe whiri koe fo I whakamore mawai. Koe uhinga pe ia na kai ke toi whiri maha whakafofonga wawao. Oku I kai ke toe wahe asita I he ene whakafofonga wharearea. Koe mahino pe hono tau te ahuki tori o to me tiki pe rifi o whakatatau mo tu uni ai lao ko o ova pe he tau e ua tu uni ko o si kanseri katoa o ngai tu unga au. Koe ngahi talanoa loi e ni koe ko whakaampe ke ki whanongo mai ho mau kai ngā lapaha mo haha ke madui koe mau whakafofonga en ho mau kai ngā mei niu toua umai ki lapaha a tonga tapongo fulu koe tala noa atu he koe whakafofonga en a mau tolu en pia kou tui mai moe teunga ko takui launa nau hau he akapulu soka mo neti polo he tauni ke whakamooni atu ka mau tolu koe o kuloi pe he kempeini to aluhake pe o mui atu pe he loi. O whakamalo atu ke toko taha wena ne se ni maa kore mai ke utoe ki whanongo ia. Nge kou toko whanongo ni a akwe. Ie me akwe ni. Pamusio ki he maolalo koe ai kempeini. Koe kaweinga e tau o kempeini. Tau o kempeini ake e tau palani ngā ue. Ke langa ake whonua. Hau koe saspohiwa o kempeini aki alavulavu mosita. Hau koe kempeini aki alavulavu mosita. Pea talamai e ko ia na e tonu ke oa ngai popula lavulavu ia mosita koe hala ia ai whaunga. Saosi, kei malu pe whaunga tonga. Kei malu pe whaunga tonga. Ka weni he foi whakanā whala whakatuu tā maki. Pa kono whakatuu tā maki u peheni. Koe pehe hake pefu foi loi au alu. Ka sit beautiful pe mo kamo pe ulu. Mani. So ke ka e pure anga. O so ke mea kui koe. Tai toka. Tai ofa he kakai. Me pea folo ko pupe. Saos, taru ka koe mea koe. Koe taimi koe na koe ilo pēna mu ita ia whaarea te mea koe aki mua. Nau whaarea mahe tau e whaape ni maki mua au mahe tau e tolu nau whaarea ake homo fu aisi loi. Ai koe ne ofi peke whiri. Hawe tangata eki o whaawa mai fu aisi. Toho i mai pasipoti. Toho i mai e tonga seti. Toho mai ngai fu. Laku mai peka e. Hapo pehe kai ngā pei o lunga koe ke toi toha mea ke kere to ako taftafi e uri i kai. Ai hono hapo pe o afio pe hapo pe o lunga e ngai fu mea koe me aisi. Ta ue tolu ua. Koe hua tu pe e motu a whiri ko toa pe. Koe wholoko pu pe e kakai. Ai mea me fu aisi. I loi koe success whaka mui taha fu aisi. I he foi veteki he ne afioe. Mo ilo e osi koe hau mai ke he wafe taha walu alua e ngahi kovi ko toa pena hoko whonua. Ilo e mena hoko. Ka mata ke ongo he kakai ku kovi ho nau kete. He mea koe ni kua toa mai me fu aisi. Sao ke mea koe nuku mou vai. Koe fu fonga fo o weni. Koe ki mea fo o weni a toa mai me fu aisi. Ka kuto mui. Loho mou aisi e tainimi. Kua kalo e kakaia ka e to. O kulere mai kuri mui. O toi whakanamu ke fumea na eri mai me aisi. Na moe kuri e o kuto e awheia. Kalo e motu ana eri mai ki ai o whakalaka. Whanongo mai a ki mui ke pe e kuri. No kutu. Kalo mo kuri he mea ko lak me aisi tainimi. Ka ke toi hapo e hata.
Ma tu e foi game of number na ta no ga ne afi. In your dreams ke mo finga e fu toko tahafa ka mo pure anga. Ko wi he kai taha ko tai bi foki ko foi mo chance faka osi ai fili ko he wa fe tahafa. O kuiai ho mo game ke mo pa game he kau tau ataina. Pe alwa te kau tau atana ke patoa ke mo pure anga. Pe koe alwa tu ai. Pe koe alu e kau tau ataina ke ho eki ke nau pure anga. Sai, create hewa, tai mwena mawai wai pe alu e pe kio tu. Mohanga pa usi e kau tau ataina. Na mo pa usi e kau tau ataina. Mohanga pe o toho ia te tau ataina ke mo pure anga. Pe a koe taimi pe koe na mo pure anga i paturia e mo tolo e kau tama. Turi e mo tolo e kau tama koe tonga hai. Kau tama tonga hai. He? I loho mo foi turi koe kau tau ataina patoa. Koe en kei mia ki a mo tolo. Kai ke taha mo whainga maari. O ana mo te whakaukau mo tolu. Te mo ma whainga whakatau haosi ke tau ataina e te tari ha tau ataina mo mea. Koe mea koe kou talatu ai. Koe tuu koe a patoa ke pure anga. Kuo pau pe ke mo whainga mo tolu ko mo toko taha whaa. He kai ke mo taha whaa ia. He kai ke whiha ue pe ki ia ke whakalava ho mo matai whika ke mo pure anga. Kai ke taha mo... O kai ke ha mo kati. There is no last card for you. Ke mo negotiate. It's o mo foi soul pe mo tolu ya mo tolu pe. Ta ko mo whainga, ko mo whaima upe ho mo foi toko taha. But in your dreams, ke mo lava mawa mo foi ka whafoka taha, ka mo lava pure anga. So ko mo anga kovi. Anga kovi ke ho eki, he kai pe ke ha taimia ke mo toe whakataha mo ho eki. Anga kovi ke ha, ke kau tau ataina, he kai pe ke te ha taimina ko si eisinia ke hau e tau ataina ke mo kau. Mo toe ke mo e peki, pa koe mea koe e mo ngai ke koe e rea e kau pālangi ki ai. O pe e kau pālangi. The enemies of your enemy is your friend. Eh? You creating homo enemies within the parliament. O ku kai ke te aha mo friend ya mo tori loto. Mo enemy pe mo hawan. Mo ho eki, mo enemy mo kau tau ataina, mo pausi tau ataina, mo enemy pa mo ha, mo peki. So these enemies of their enemies, they are all friends. Ko me leva koko. Te kai ke fai e fili ia, ko si pau e foi toko hiva ia ai faha e taha. He koe toko hiwa e koe toko hiwa maka ia. O ku nau tuu mau pe nau tolu he taimi ko toa pe. Pe nau tuu whakataha pe he taimi ko toa pe. There is no last card for you. Kai ke taha mo last card ha mo change mo mo lifeline ni a mo tolu patoa. You have to go for extra mile ke mo whenga e fui taha whaka mo pure anga. Misisika, ko si ilau ho ki whika. Ko pe holo ya si aosi mo ko atimi ko mo whenga i ke mau e taha wha. It's all game of numbers. Mea koe na ere ake ai sake tu iono he nau polo kalama o kai ke ilo poko lau manu pia mosione loea mo toko ta mo paula la tu. Na mo mandu e foi polo kalama koe na e toko tolu koe ia. Na e talano ai sake tu iono ke game of numbers o whekau aki mo e konkuresi koe Amerika mo e whaunga whiri koe Amerika. Game of numbers. It's all coming down to the game of numbers. Matai whika. Sio, ko talanoa i pe aneafi e game of numbers. Kua huma asiata ia o kai la hene polo kalamake hene afio. Ke sio ki hono kainga mo kainga pirinisi ata ki he lausi i. Kua nau mui na tole fai whekau ko pitapua. I kai. O ku mui e lausi i he nau tu i. Mo e otua. Mui e lausi i
he ku kei tuu e matawhanga o kei tahi. Na e whakamo oni iai koe o tua mo oni o lotu ki atonga. O kei tuu e lau si i. Koe mea pe apita pua ia au whai, ko hono tek. Ai ngahi mo oni i mea pe ia na e osi iai pe ia. Hala ha mea iai apita pua. Koe tuku whanua koe mea pe ia na e osi iai pe ia. Koe wha i ka vei koula koe mea pe na e osi iai pe ia. Ko kei tahi koe mea pe na e osi iai pe ia. Koe ngahi mea kotoa pe ia na e osi iai pe ia. Koe mea apita pua mo e tū, ko hono tafi e fu, mo whakangingila ngahi koloa pe ia na e osi iai pe ia. Ke a e to ngā o ilo, o ku nau ta utu pe mo e koloa, kau kai ke nau whakatoka ngai. Koe mea ia pita pua o whai. O ku i kai ke mui mui e kakai a pita pua. O ku foki e kakai, ki he mea koe na e tonu pe ia ke nau iai pe ki nau tolu. He? Foki pena toke mea na nau tonu ke nau iai. Koe tui o tua ae tonga koe mea pea na e osi iai pe ia. Kai la asiata e o afio. Ma kai mai ki he. O tuku aki e ia o hange ia na aku. Fai e au ha fai ngahia whakamala ia. Pe te toho u whangai whakatapu. Hange hatama koe na e tarisone ko te alato whinga e ke a whi e kakai. Kai la asiata moe. Moe kua unia to e tukulolo mai kore mai ka te au ki u. Asiata. Kau whanongo mai ka talatu ai pe. When we come to game of numbers. Koe taimia ku mou maa lo ai. O kai ke mo lava mo dolo pre-calculate. O kui he kau pālangi whonga ko ia. Koe ngahi calculated move. Koe ngahi move ia kosi. Lava pe te hanga ki taia o ku koe ki whaiva koe Mendelis. Mentalisi. Alo si o kia koe kakai ia kui koe kau Mendelis. Nau read e nau tole ngau e kotoa pe. E nau pritike pe nau tole outcome. Tikai ki hoko mai outcome. Koe ngā special gift ia, o kuang he o tuaki he kakai. Pea koe ngā mea taimilahi ia, o koe koe mea ia o kuako iha university pe koe api ako. Mea koe ia, it's a gift of God. Koe fuaki ia ai o tua maa kakai. Pea koe mea koe o ku kovi ai ulu koe patoa, koe talatu koe ka nautolu. Damn it! You are out. O kai ke i lau po kai mea hoko ka nau toro. Kolomoto. Mou sio a ngea ko mou whakafofonga. Siauski vai lahi pōhiwa. O kune lohi a ki i pe kakai. Ke mio i aki e nau whakakau o pehe. O ku kei ngai pōpula pe a sit kai kei wahe pe. Koe ngahi loi pehe o ku i kai toe to tonu ka kai pehe. Ka pau nau loi mata a pe o mau hono whakamo o ni he viti o. Ka pau nau loi mai pehe mea koe ku. Mousio mai ki ai. Pea whē ai mea kou kai ke mousio ki ai. Hange koe tuku hake aneu. Ta koe o ku mou pehe mo tolo o ku tika pea misisika ia pea mo māteni. Ta koe o stuck in the middle he lau e kau pālangi. O stuck in the middle misisika ia between George and Ma 10. I'm stuck in the middle of I get. But I'm worried. A bit worried about stuck in the middle. He koe whainga koe a misisika. Koe taumua ke fwoi toko taha whaa ke mako. Koe mea ko whainga hene fwoi stuck in the middle. Ke puke i mai e ke whainga i ke nau taha whaa ka nau pure anga.
But it can't be. He might be stuck there for life. Hey, we. Koe. Mea koe no ko maari I ai he tau ngā we. Sai. We, mugi tani me kalmai. Aia. I whakatulou atu. Sai. E siaosi, Hanga e siaosi. O kamata aki e nerea, o talanoa, ki he tō wholofola koe a ene awhio. Tō wholofola koe a ene awhio. Na ne hanga ue I hake ki fo I rea koe ni. Hai pē ene awhio. Na e kakai na nau tuuaki e whai toto nu. Whanonge fui whakarea siaosi. I pick up between the line e fo I loi e tahaen a siaosi. Mo ilo koa koe tau rea whio. Wow. Ko ne puri haki fo I rea e ua. O otometiki pe ai more ai uhinga ia fo I whakamatala koia. Hanga ni siaosi ka mai. Ko fai tō wholofola e tui ne tange tui he tō wholofola e tui. O koe kakai heni. Na muhuki mai ki wharearea ni. Ake tu uaki ai whai totonu. Pane hanga rewa mono hanga rewa fo I mea ia taha. Mea ia na kai ke kauia he hoko e fotu na ilalo o pito ia. Hoko harewa fo I mea peni. O kuia e kakai koe au te kai ki aha nau ripoti ma anau tolu ia. Ha ripoti whakapotu ngā aue. Ripoti ai paanga whakatau. Sai kau ki tau whare ai saosi. Ho fui whakarea koe. Mōke he video koe ni. Mea kala ni matate mu whanonga fwere. Kau whakatontonu ati whakamatala saosi. Koe whakakoe tō wholofola e tā mana ne pehe. O kuia e kakai na moulava mai aki. Mo tuuaki aki ke mohu mai ki wharearea aki e whai totonu. Ta kuia e kakai ai o kunau keilo toni. Koe fo I whakauhinga koe, koe fo I pehe. Pe a kuia e kakai ai o kunau keilo toni. Koe uhinga koe a ene awhio. Koe uhinga nai a ke he tau I a kirisi. Mo e patoa, mo e te mo e whai totonu he taulahi. Pea koe uhinga ene e tau hua ia a kirisi mo ene timiki loto, koe tau e whai totonu. It doesn't mean ke pure anga koe ni. Whanau mai sa askau talat. Alo foki ke tō wholofola. Ta e koneki au pito e fo I whakamatala ia koe ia mo e ripoti koe ni. O kuke tāna, sio kau tāna. Koe fo I whakarea koe e tuina pehe. Hene tō wholofola. Ia e kakaina nau tau e whai totonu ke nau huma ki whareare. Pea o kuia e ni ihia nau tolu ke ihen. Koe unga koe ne awhio. Ko akirisi, pa kua mate akirisi ia. O koe e kau mui akirisi unau ke ilotoni he. Koe huu mai aki a e tokua koe tau e whai totonu. Ko haina ane whakotu e whakaukau kea hoko koe nau fwoi tekniki ia o huu ki wharearea tau e whai totonu. Patoa. Toki hanga e pingi fasi.
o whakatonu tonu, koe wheitu koe mo e ria pure hune tau e whaitotonu, koe kau polisi mo e whakamau anga. O kui kai koe nau tau ke huki wharearea koe tau whaitotonu, ko wharearea, koe wheitu ea guarea e paanga, tuhau e whanua, pia mo e whaua e lao. O koe ka wheitu tau whaitotonu ia, more taimi, hono totongi e tola whitu ngeau ki he, aho, hono totongi aho e taimi kou re wharearea. Tō kama ping fasi ono whaka eke ping fasi, pe alo tau e whaitotonu i wharearea, tange ping fasi, ko koe ka wheitu eke tau e totonu a wharearea. Ko wharearea ia koe whaulao, pia moe area ia i iwi o e whanua. Ko wheitu o whae tau i koe whaitotonu, so koe me kono whamo neneta. Ngau ake nau tolo a awhimi mo unga ke tau i ake drugs. Ka koe whaitu uhala ia, koe ni whaka ilo e pilorevu, tari hopo koe ia, whaka ilo e Clive e tuate, koe ni ko tukuange mai he ahoni, he aneafi, ko toe whaka ilo e sami wai pulu. Foi tōtolu e. Lotonga e kui ai, kau whakamanato e rewa ki mea ta, ai tōnou nou koe ai patoa. E kui e, ko whatala noa foki he kei miu pe. Koe wen, koe mea koe ngā ue, ko pau ke alu whakata, kai ngā ue re mea lahe tolu koe. Ai uhinga, ai taimi, moe feitu uhu. Ia taimi e tonu e uhinga tonu moe feitu uhu, taimi hala, kai ke ngā ue. Tonu e taimi, tonu e uhinga, hala e feitu uhu, kai ke ngā ue. Ere me ni te tolu koe, ko pau ke nau ngā ue whakataka e tō ngā ue. Ko kuinga wau tānoa ke ere me ni te tolu koe ia. Tala noa au ia o whakatatau pia moe whonga a ku ngā ue aki koe patoa. Sai. Koe foi whonga kempeini koe a kapulu ki hono whakamā ui, a tare ni te whanau i wawau. Koe whonga to tonu ia. Whonga kempeini pe ia uksai. Ka koe hamea nei halai. Tonu e ai uhinga aia. Tonu mo e feitu u whai pei wawau, he koe tau muaki wawau. Kai ha, taimi hala. Koe hala ne taimi. O si e fuutuna meni ia. Koe tu e taimi miu koe ke toi mana tu e wawau e tuna meni. Koe tuna meni na e ton ke toki o si pe tuna meni o whainolo, pia whai e whiri he wike taha. Sio, tonu e uhinga aia e tuna meni. Mea e ulelei ke whanua mo mea, pia tonu mo ha. Tonu mo feitu uia koe whai pei wawau, he koe o ngota mawawau. Pia o mai koe ke taimi, hala e taimi. Koe tu e taimi koe te matu i hatahi wawau, na ea kau he tuna meni i he mea. Pehe ta tau tofu peia mo e mea koe ni afu mei mo unga. Nau whakakau koe fwoi wa e taha ke nau huai. Ke tukuaki e kau take whanua, tukuaki mo e whare tu i, o ngau ake afu mei mo unga. Hou e mo e kainga. E au e mo ua ia o afu mei mo unga o kilu te kai ke au ia ke he whiri. Tonu pe ka vei ngā e mo e whakaukau. Tonu pe mo e feitu uia i tonga, hono ngā ue aki. Ka koe taimi. E au atua ke he whiri, ko staha kilu e mo ua ia koe o afu mei mo unga, ko foi taha mano e foi eke ko toa pe. E au e foi eke hongo fulu. Au tia ki e koe ke mea, o ko o si pāhia e family, le pole foki, e patoa, te nau to tongi e loea, to tongi moea, wrong timing koe mea ai. Koe mea koe ku whata noa ai. Koe ngahi kiftia ai o tua, o ko ange kui ke kai koe kau mentalist. Koe kau mentalist ia, o now read between the lines, o nau la pena tauria pritike outcome i he ngahi mea lalahi ko pau pehe anga koe e tau sio. E whai ngofua te hanga read between the lines e ngahi manuva koe a patoa. Iyo. Poaste iyo kusi mahino ia. Sai. Toki maa ue ai voi mea koe ni ane po. Pe te mautui ki ai. Pe i kai ka koutui au ki ai. Toki mama ane po, ai uhinga na e hanga he kau tamatonga hai, o tari ai fo i palani koe
ke pare mia he wafe tahafa e na una kosieti ko ke pare mia he wafe tahafa ke pare mia he ka tama tau ataina madu ina tau ataina a po stay tau ataina pe a mo hai gon me fafonga me niwa mo sa so waren foi ka tonga hai e tolu ko vata fe avata ko foi uhinga koe na nautari ai ke pare mia koe a kirisi he wafe tahafa ko foi uhinga na e pehe eu togi maua ne po e mama mai me kau tamatonga hai ko foi tau mua ko foi tolu tonga hai let him hang himself ko foi suicide plan e kau tama as a prime minister kono ko naulot ko nautari ko ke alo pare mia ko nau hanga yo you know other way of hanga be a krisia hang himself ko foi tektike na nga ke foi kau tonga hai ko pe a hanga le hanga he motua na toki lo to o turi foi tolo tonga hai a kai tolo ki foi tolo ko ni ki to amo man so ke be mari ko ni so ke travel e time travel ko foi idea they were the outcome ko he tai ni mi o ku moni kapade da no fo o lue foi palani ko en let him hang himself a prime minister as a prime minister tonu me foi fica e ka tam tonga hai na nautari na to ke pare mbia una ilo ko foi mea e ko au anga e tama tena ka pe hang himself ene o ko pare mbia ene fai tu uni mo ngai mea ko to ape o wala ne po mama mai ki foi sosi ko ya me ka tama tonga hai ko foi palania e foi tolu tonga hai he na hanga ko tari na ko sieti ko ke kore ko ke ai mo to ke pare mbia fa osi ko e heng menia na hanga ka tama fai ko ya panengo na turi he tata igi mo ne timi fangapulu he ko atere ko taimi ko fai ko ngawe tu pe tangata igi fe timi marei hake ka tama ko pe timi una woto kanga ko korisi mo pulu mo me mama hake timi ki bebe tangata igi fe tim vestapolo mama hake tim vestapolo ki bebe da lagi ko feti mi library mama ha di library arnando library bebe ko feti mi fare kai ui ko utimi ko timi ko fa kata ki ko me ago ko feti pulu ai ko tim pulu ko nautolo ko lawe fanga pulu si o pe usai fanga pulu pa ka po pulu ku feitama pe pulu ku lavea pau peke na ofa ka aho cheki mea, hanga he motua turi foi toko tolu tonga hai, ka e toe pe tim pulu. Si koe name pene tau fai koe ai pulu, o whakai nu pulu, alwe mea lere e pure anga taki holo e nau whanga pulu, hono whaka hono whan. Ka koe, turi. Ture kau tonga hai a mo isa ke mo me ka to e pe timi pulu tok whakatoka nga i hake e kau tama pare mia he ahoni e tui one toa mo vuna mo e kau tama koe na nau mawahe na tok whatonga si o holo he koe na si kamata befo ke kea tuen toa e mo nau tolo he umea whakasirini tok whatonga he tuen toa e ta koe timpulu e nia a gulotonga fihi ai loto ai. Hai whakau kai kau tama. Tau mawahe a me timpulu koen ko tau mata ilo. Ta koe timpulu e nia. Ahas, ko veo mo timpulu na e o mo sopeta. Ko kore wha more a tupe ku natura wha matariri. Ka teu whenga lahi au pito ke ua teu te wha matariri. Teu whenga lahi au pito ke tau whe natura wha matariri. Ko ilo pe koe kakai toko lahi. Pa ko kore wha more ke kakai toko lahi ko ia.
tuku. Malo ko na hua te peke kabineti o pehe mai rewa takata iki a Gris. Tui wata, ko wheo mo timi IC. Mulaka mo tol ke timi IC. Piven, mo seausi, mo wheo mo timi I pulu. Mo tau kia whakainu e tau whanga pulu, mo seo ke tau a pulu. Koe mea koe nai uhinga kia tui. Mo whiri whakapoto poto. Mo whiri whakapoto poto. Koe te whemau ha timpulu. Ke mau whakarere tau pule hanga. Oh ia. Kau ia he mea na whinga lahi kia tui. Mea na whinga lahi kia tui. Kore mai, e kai ngā tonga, mō whili whakapoto poto. Koe ui koe ke te whemau a timpulu, ke nau whakarere tau pureanga. Hoi a ue. Kore whamore more atu pe, kore whamore more atu pe, unatura whakamatariri, ko te uwhenga lahi au pito ke whakasisi, au kunatura whakamatariri, e ko ilo pe kua e kakai, tēnā wiku mea nau atamai he kunatura whakamatariri. Ka kou tare niti pe o kuna e mahe o tua whakamatariri. Hau ia tala mai, nei tō whorofora mai e tui, o tala mai, e ne awhio, whorofora mai ne awhio, ko e hākua ni ai kakai, na e hū mai ake whai toto nu, pea osko ia pa uhinga ke ripoti sai, whanongo mai sa spohiwa. Ko e ripoti ko e whakapotu ngā ue sa spohiwa. Nei toki hū mai pepure anga koe ni. Toki hu mai pe pure anga koe ni I he fe ane fe. Toki hu mai pe pure anga koe ni he wafe tō mui o wafe taha hiwa. Aia koe o ku kei lau pe wafe taha hiwa wafe ua noa aia ki he pure anga o akirisi. Ki pure anga akirisi. Kono whakama opo koe e sāpo hiwa. Ai pure anga koe ahoni, koe nauri pōti, koe wanoa pe ke he wanoa ua taha. Koe tō whorofora koe ai tui ke ta e whai e ripoti. Talu me he wafe taha fitu. Talu me he wafe taha fitu, hono toi humai wharearea. Te kai ke mau he tui a ripoti, me he pure anga ho tamai se aspohiva. Mai tui a ripoti me ho pure anga tamai. Pekia ho eiki, ko haina ne whai e ripoti ho eiki. Kai aha mola moto a ripoti. Na e toki whai, e pohiwa to ene toa, ai ripoti ho o tangata eiki. Toki whai e tu ene toa ripoti ho o tangata eiki. Ka pauku ke pehe ko uloi. Alu o mai me he wafe taha whama, wafe taha nima, o au mai ki he wafe taha hiwa. Ai ripote ngā ue aho tangata eiki. Moe kau minista. Tō wholofola ai tui ki he ripoti. Te kai ke kakato e ripoti, matu ko ripoti koina e kamata mai homo pure anga he wafe taha hiwa, mate mai ke wafe wanoa. Toki hū tō mui he Novema, ai pure anga ko whanongo ke make sense po kau patoa. Toki hū tō mui mai, o fisa kolo, holo mui ki mui na kape ati kau mea kako. Toki hū tō mui mai, ai kau mea. Ai peki ia I Novema. Koe tau whakapaanga o ku mei siulai, o e wafe wa tahiwa ki he siulai o e wafe wa noa.
siulai e tahiva, siulai ke wanoa. Ko e ripoti a ko ia, e toki whai ia o mate mai ki maasi o e wataha. O kui kai ki aha mea ko e ngata pe koe, ku kai ki aha mea ko e ngata pe koe, mati u ngata foki e aho tolu taha o sune. Sune, sanuari februari maasi e pereri me sune. Aho tolu noa sune. Ngata tau whakapaanga ke aho tolu noa sune. O kai ki aha mea ko e ngata pe tau whakapaanga pa o mai ai pe ripoti. Ko kia mea ko e ngata pe a ripoti. O ku involve me he wafe wan, a tahiwa ke he wafe wanoa. Sune wafe tahiwa, siulai wafe wanoa. Na erere mai ai ha, whanongo rere mai. Patoa, tahiwa, koe tau whapanga e wafe tahiwa wafe wanoa, involve patoa, toku huto mui mai te ki ai. E tiktoki ripoti ia, whakaose di ripoti ki maasi, o e wafe wataha, he tauni, wafe wataha he tauni. Koe ripoti koe maasi, o kukau e patoa, koe o titu ripoti, e ave ki whare area. Ka oku iai mo e ripoti whakapotu ngāue. Ministry report. Mo whanongo ki ai. O kura ki ngata ta o whakapaa ngā pakutuku mai taimi ke whai ai ngāue ki e ripoti. O whakama opo mai ngāue ta o ngata ki a whakause sune. Pia toko whai ai e ripoti ai. Sai, lere patoa ngata o ngata he wafe wanoa mo. Half peki. Half patoa e wafe tahiwa wafe wanoa. Na don't get ripoti ai ve. Na don't get ripoti ai maase tauni. Whakawa whare area to wholofola i tui ve. I mepe o e tauni ke ripoti. Mana tui o koe fo i ripoti koe tahiwa ke wanoa ke maa ke. Na don't get mau mai ke kamatanga e tauni. Koe fo i hafe kasi ripoti. Pia kosi mahino ai timia koe ai. Ai pare mia i tauni. Koe kauta mai ku matike tika he fika. He koe timi langa fonua ia. Koe nau kei whakaongongo, ke mai ripoti e timi pulu, ke nau whaingai ke whakama opo me ripoti e timi ako. Ke ripoti he tauni. Koe uhingai ai tui, o ku kai ke atai e patoa he fo ripoti koe o tahiwa ke he wanoa. Koe ripoti koe o e tauni. E lere ia mate ke tau fo ou. Mahino atu ka koe. E lere mai me wafe wanoa o mate ki siulai wataha. E toki ripoti he wafe woua. Whanongo lere i mai hoteri ngā siaosi. Moe kau patoa he vare kua. Koe ngataanga koe whare area koe siulai koe tauni. O whakama opo ripoti koe toki maawia ke tau fo ou. Koe ripoti koe uhinga kia tui, koe ngahe ripoti he taimina e whakarerea he patoa, moe fo i ripoti hawhe kasi e timpulu, moe tim langa whonua. Koe fo i ripoti ana e kai ke mau he tui, ki mua pia tō wholofola, i whakaawa i me. Koe ripoti oi wafe tahiwa, ki he wafea, wafe wanoa. E ripoti a ki mua, pia tō whakaawa e wharearea. Ai ko whiri pōti koe tahiwa ke ua noa. Sai e timi langa whanua ai a koe kautama ku kalo ki reita ho nau utopa whaingofua e nau whika e nau tō e nau kamata mai novema ki whe, ki sune. Koe wafe ua noa. Sai a pito nau tō. Koe whinga i enia ke hoko e nau ripoti koe timi langa whanua mo timi pulu koe a Crispo hiva. Pai lava whewhe ke koneki ai papa mo e uka mea. O koe ke lava e ke koneki. Ki hawe wa awhau o aluate stainless stila o kasa inaua. Koe palpare mai. O kai ke tānoa mai ene awhio anai he ripoti o i wanoa uataha. E nei toki tāpuni e wanoa uataha ia ki whe. Ki aho tau noa sune e toki ripoti e ke wafe ua. Mao no ripoti e me ke wafe ua. Koe mea ko whinga ke whakatonu tonu atu sa spohiwa. Whakatonu tonu atu mo i kau patoa. Ke mo ilo e whaunga kwhai ake ripoti, kai ua e tapala la noa ia pe, o kai ke ilo e whaunga ngā ue.
O kai kia mea koe ne tāpuni peis i he aho noa sune ai pure angape o mai rewa ripoti he aho ko ia. Koe aho ko ku tāpuni ai koe pure anga koe ka mata anga ia e whakamā opo ke whai e ripoti omi kotoa e whakamore ngāu e kia ta whaakitohi. Mimei o mai e mahina ia e ono ki he hiwa ke whai akono whakamā opo. O koutu pe e patoa hela lahi mona aku he whenga ke whakahino ho mou ware kua. Aereka tau tanu ko au. Hoku mata i tohi koe MMT, koe Masima mo e Mamatonga. Hoku mata i tohi. Koe talano a ripoti, kae ngari moni, masi. E kaito e tuko no uyo mou timi koe timpulu. E riri wen mou tolu me patoa koe timpulu. Koe whe au hen e timlanga whanua me timpulu weni. Whamore more atu e ku whamatariri. Sai. Hangarewa e sa spohiva. O talamai. Koe palo pare ma. Koe pure rerei. Mai sa spohiva. Koe pure rerei. Hangarewa e sa spohiva to o mai ka mata anga koe. O e lotu ai eiki. Pade mai ki foi konga ko ia to kua koe uho koe o e purererei o kunofo ia he lotu ai eiki. O ne ngā ue ake foi lea koe ke hoko mai ho o pure. Koe foi pure ko ia ku hinga e ke purererei. Sa spohiva ko koe whamore more atu pe ho ku tau tantanu. Koe mea kou talatu ai ke tuku e whakapolitikare ke hanga whakauhinga e whakapolitikare i ai tohi tapu. He koe whihai no o whakauhinga e whakapolitikare i mo e whakamaha o whakauhinga e whakapolitikare. Kuke haue o luke wahe ua walu, wahiva. Koe ni kuke tala mai, koe pure le rei, koe no whatatāta tonu, koe konga koe he i lotu ai eiki ke hoko mai ho o pure. O pehe fokilangi, ki he wani mo mamani, Sa spohiva. Ko tai ngari ia na ke i toloa pa ke hau ki tonga hai, pa ke alo mau ho mata i tohi ko au, koe motua tau tantanu pea. Koe hoko mai ho o pure me he whakapalangi o pehe no whakarea. Tai kingdom come. Koe pure ko ia, o whakanou pe ka koe uhinga koe fo i whakarea, ke hoko mai ho pure anga, koe pure anga. Koe atunga ia e lauta e mahino i koe e taulotu ai eiki, pia koe ke misi auti rewa e koe konga koe tai kingdom come, tai will be done on earth as it in heaven, Ai koe foi tai kingdom come koe ia, o koe uinga mai e lotu ai eiki, ke hoko mai ho pure koe uinga ke pure rere i koe ni koe uinga koe ki ai. No, koe winga loto e iki ke hoko mai ho pure anga. It's a kingdom. Tai kingdom come. Ae koe o kuia ia Tonga koe kingdom of Tonga. Koe tau whakata tau ia ke kingdom of God. Mo ilo koe ulaki moto ia e korisi up for all. Ulaki moto ia e korisi up for all. Koe tai kingdom come. Ke hoko mai ho pure anga. Toki whakataha koe ne apfo o ia koe whewhine St. Mary mo St. John. Ka koe ulaki moto ia St. John. Na toki whakataha na he tainimi o te ai moto fo o he tainimi. Ka koe moto motu a ia. Ulaki moto ia. Tai kingdom come. Ke hoko maha pure anga. Mo whanongo ai. Ko whanongo pe au ka ko wongo au ko maa. Ko tutu ki nao e hao e tau tantanu ke whakatontonu. Ka kono uhinga ai. Koe o mai mo e mea. Uto whakapolitikare o ai e mea whakalau maari e ke fiti ini ko nau atamai whakapolitikare. Kai i kai ke o mai e mea whakapolitikare e mea whakalau maari e o whakatonu tonu e mea whakapolitikare. Koe palo pare maa e se ausi. Ho hanga tala mai ke hoko ke koe pure rei o ku hau ia mehe ke hoko mai ho o pure. I kai halalahi.
tono no whakawesta polo ai ho Inglisi ngata ngari koe tonga hai koe. Ka koe mea foki, koe mea ke whai. Hangi koe lau koe am. E lau koe a hai koe. A paula ke kai ngā Filipai he tau polo kalama whalau maria neu. Te ke whai e koe he lotu tau mau, mo whakawheta. Ngai ungangai, ngai whai ngā lotu e tolu, nai hanga e paula ako na ki ke kai Filipai. Tau hanga ki he eikio ave mea kotoa peke ai i he lotu tau mau, pia mo e whakawheta. Ke ilo mea te manatu i ai koe, he ka pau na ke whaafai e lotu ai eiki, o whai whakatonga mo lau whakapālangi e se aosi. Te ke ilo ai e tō no e hoko mai ho pure he whakatonga mo e tai kingdom come. Ka ke hanga e ko misinterprete ho tala mai ko e pure rei, pa ke tō mai rewa fo i konga he lotu whakatonga tala mai ke hoko mai ho pure. Pa ke tō mai ko e fo i pure ko ia, o compare ia ke he pure rei ko e na ke tala noa ke ai. I and out of context. Whamore more pe ngā te kira whakapālangi e koe ki motua tau tantanu pe au. Mo tae ako. Ka kou o vare. E whakamama he lau maarie ai vare ke whakamā i ai poto. O kulau koe poto whaka e ka tēmika. I kai koe, koe lau ia e tohi. Te kai ke loe lau ia e tohi. O sipa ke toki. Ka sipa mai ai. Ka sipa mai ta mai purererei. Vahe tau. Pea moe ataki tua. Pake hanga rewa ngawe mai aki. Ai purererei. Ai vahe tatau. Ai vahe tau. Ai ngawe mai ke tanu hala. Pake ngawe mai vahe tau. Hang pake whakatata ke tanu hala. Tanu pe ngahi feitu. Kai ke tanu ai ngahi feitu. E Charles Pohiva. E tanu katoa pe. Kai ulaki tanu ai wahenga o e kakai na eke mai ko hai guloto ke he tanu hala. Pea hiki hakerewa e kakai ko ia. Oku oange ona mo e whaka apa ke he kakai na nautari he patseti ai tanu hala ke ulaki tanu nautolu. Ka e au mai pe tanu ko wahenga neongo na eke mai ko hai hiki hake o kui kai ke loto ia ke he patsete tanu hala. Pea ke hiki hake koe. Alu ko tala i whare area o kai ke loto koe ke tanu hala. O kou against e ko ia whema uviviri ho kakai koe na nauwhiri mai koe ki ho wahenga. Pake hau rewa ko tala mai o kui kai ke wahe tau. I kai. Ki au o ku kei wahe tau pe. Ulaki e tanu katoa pe atonga. Kai ulaki tanu mua e kakai na nauhiki ni mai whare area ku nau loto ke tanu o nau wahenga. It's very unfair. Ke ulaki tanu e tau tolu e kakai koe na e tuku ho nau ni mana to kukori ki lalo e taim na hiki ni mai ke tanu hala. Very unfair. Koe tanu e tanu katoa tonga. Koe palani ngau e tanu katoa tonga. Ka kia te au, o ku whea au pito ke ulaki tanu, ai ngahi wahenga, nana wo whakafofonga i lelei i ho nau kakai. Na e tangiangi ho ka nau kakai ka nau tolu, ke ha? Tangiangi nau kakai ka nau tolu, koe mau whema uviviri ke tanu e hala. Pea na wo palani ngau e i whare area ke tanu hala, pea tanu hala pea nau hiki ni mai. Oange ka nau tolu e whainga maari he ko nau tolu na nau loto. Pea nau maa whakafofonga i lelei i ho nau kakai na nau whiri me nau tolu. Ulaki ave whainga maari ka nau tolu. He na e o mai ho nau kau whakafofonga, na e whiri maho nau wahenga, o whakafofonga i lelei i ki nau tolu, i whare area, ke ha, ke tanu o nau hala, he ko nau whema viviria. Pea osi ko ia, whai e pālo tipe e tanu e hala, kai ke hiki nima koe se aspohiwa. Pake holo mui mai ko whakaranga e wahe tau, ka kai ke alu ko whakafofonga i lelei ho wahenga me nau whema viviria, i whare area. Kontratiki ho mea ku malanga i mo ulunganga fai. Ho ulunganga fai, ai kai ke loto i whare area ke tanu e hala ku hiko whei a ia pohiwa tene toa. Ka kai mua ke alu ko ia, oha,
o fai e fie ma we loto kakai ko so ko mo natula pe motor natula pe motor ngawe aki ko loto ne kakai ko loto ne kakai ko loto ne kakai pe agua tu pe ya ko ki consultation ni pe talama pe se de hivano e kakai ko ke na loto ke lao e o no pa mu fatere lot motor ka mo ke tu ak pe motor lao e o no o a ke ahon o a pe ke ahon kapau ka ke mo fie mari mo to e o ki he kakai o te consultation no mo lao e o no ke whakafoki mai ke pe mo tui ki ai o talatu ka mo o consultation ilo e ngahi wahenga koe na nautari ai lao e o no ko talatu whakapapau wat he tainimi sas pohiva mo e timpulu he kai ke hate wahenga i tonga te nautari ai lao e o no ko whakapapau atu ea ka pau te whai ha mou savea pa mou hopo ato o ke uwahenga. Mai wahenga koe na mu pasi ai. Na mu tari ai koe lao e ono. Ko tatu na o skiririu na toi taini. Apa te take ato mou timpulu o te ariake. Sio ke ngahi mea koe na ke lau. Tamai nake pehe ai. O ku fe maue lao ia ke oua toi pikoi. O te piko e lao. Atu pe ho whakamatala. Atu pe ke tama maalunga. Piko e lao ia. Sas pohiwa. Koe taimpe ku ke tala noa e ke mea ko ia. Ku ke te hanga pe ko taaki ho tangata e kiki o lunga. Mani u whatalatu koe kore kau mātua he aho koe. Ka mou ka tanu, koe kau ka mate pa mou tanu au ke pūri. O te ke te whai ha mea na te taaki ake au ai. Ilo ho tānoa koe, ai koe ke piko e lao. O kusai ange piko e lao kai ke i hoko pe. I he ha. I he to'o au pito pe lao ia tuku ke tawhaaki. Ko haina ne whai ko i mea ko ia. Ko haina ne rea ake talamai ke ha. Ke to'o e lao tuku ke tawhaaki. Usai ange pe ene piko kai alupe. Ko pending. O ku kehe ia mehe breaking. Breaking the law. It's different from bending the law. O ku pending i pe ka ku kei flow pe. Ko breaking the law. O ku cut off. Kanai alu ho tamai au ia ki he extreme. Ko removing the law. Lawless. Me kui ko lawless. Na kai ke ne pending e ia. Pete ne break. Kai matu aki to o mai lao e falu ko tu kui ke ta faki. Lawless. Kai te halao ia. Hau ko tala mai ku wafe lao mo mea kakai koe. Kai fe hono to o lao tu ku whakata whaaki. Musio ke maari. Ko fere vai mea kovi. Ko bend the law, break the law, or removing the law. Mo ilo e taim ko pending ai, sayang ia. Ko taim ko break the law, o ku ke iai pe lao ia, pe exisi lewa whakamau anga, ke ne hanga whakamau e break the law. Ilo ie ai taimi koe o ku hawani. Taimi koe o ku muwa e lao. O ku to'o whakataha pe lao ia mo e whakamau anga. Koe ki toi haloa. Ko me koe unga koe pe koe lawless. Kono unu pe lao tu ke ta whaki. Koe ki toi halao. Koe taimi exisia e dictatorship. Survival of the fittest. Ai pure anga e whangamonu manu. Koe taimi koe ue ia lao. Tu ke ta whaki. Koe taimi a koe gloaresi ai. Ia koe taimi a koe a koe tau survival of the fittest. Koe pure anga whangamanui. Koe taimi a koe ao niu e dictator. Koe hai koe e mawhai. Koe ao niu koe lao pe ia. He kuhange koe ku lau.
o kutoe la vea pe, mo la vea pe, he mea ku mouto o hake. Here ko mouto o hake, ko ia pe kutoe matui a mouto. Sai. Vai ka ui. Ata ki tua. Hanga rewa mea o. Saspohiva ata ki tua o mai mai. O mai mai mea kui confidential. Confidential. Saspohiva. Mea ko toa pe ui pe mea e confidential. Mea ko toa pe. Tau pare ma whaka whamiri, o andau repi pe e api, koe mea pe e api. Koe ngahi mea hea ko, koe whare maha ki, koe pe mea i ai, koe confidential. Confidential whare maha ki, koe reko te maha ki e tama moe mea. O kuha, tau hi whare maha ki, report, koe ngai, koe mea koe toa pe, koe pe hono mea ona koe confidential. Oa, ke pure anga. Ha, ke pure anga. Ai ko uhinga au ko lao ke ha. Ko te ame confidential. Kau ia foi uhinga mau o lalo. Amerika hange hatahi confidential lo. Ha fonua te mokalati maman ha o talamai ka te au ko ja kon ko te mokalati ko ame confidential lo. Loi ko doa. Tala mai koe mea koe confidential. Peke tala noa ke heua fitu miliona i hono wahe he toko tolu e tanu hala. Koe ngahi ngau e la lahi ko toa pe. O whakawhalala a hono tari o ha piti o ha ngau e me he kostingi. Koe mea ia koe eksise koe seriane na kai ai posisinya koe amo ako mea koe seriane. Na kamata ke New Zealand ne te kai au inu a mea koe QSA. E ta whaaki koe langa koe QSA koe quantity survey ya. Koe quantity survey ya koe kai mahu inga tahaya e ngai project lalahi. E ko nau tolu o ku nau whai hono analaiso ai costing koe o hangau. O tano ato koe ho tano e wafitu miliona mono vahe vahe. Koe costing o hanga aue. O tipenia he kau kiu esa. Ui koe kau kiu esa koe kau quantity survey. O ku kai ke toe ko nau tolu whakafofua koe kifo inati. O ave costing ia whai toko tahe matakari koe ni. O ku nau i office, o ku nau on site. He ku tonu ang he kwai time la he ku whai pe costing ia office kau koe ke nau lau. O ku tono no fa vesta polo he kono sai ko ki esa he una wa na to ria ki he kontua e feitu lava ke na sio ke to ke he katata foi palani o ferete palani pa to ka kere to ke o meiri un au e costing hono langa e fare e fretlen me he no costing o langa ha fare o slope kere koia he kua pau ke langa retaining wall, kua pau ke alo e ngai fu piling cap, e ngai fu piling, koe hui koe slide e kere. O kuri un au e cost, o e fare o kulanga i he slope lane, i he fare koe kulanga pe he flat lane. Mahalo ko tanoa toa kuia koe ni mahalo, o koe ke uilau pe koe hai me te u, ta e tala noa tuai, kai sio ta emisia. Mahalo misteria asa pohiva e kala no ate ngai me ko ni whakalanga ko ni. Pe ko time ko kupiti ai ka ngawe o ku kawe me a ko hono analyze e kakai ko ke ave ke ngawe e costing. Ko ngai ngawe ko ku mai ko ki tenta pe ko piti o fu ma o ku to no fo hifo e kau pai e ki esa o to analyze ai reality e fo price na o atu ia ki ai pe na wikurere ga ri ake ngawe o ko ke na no fe na to lu ai o ha be oi ta ai ma e kai
Ko ne mai ko ia he ku matui ko ta auto atu ko ai ka ta lahi ko ku o se na foi price ia na tolu o se hanga na ku ki esa na tolu ia o skenie o costinge foi polota ko uka mea ko waia ko mea ka to ke sima mo me o si o sta na to me na main contractor ko dai mo ha ko fangi costinge ko piti ko ke job ka mai ha costinge maulalo ia he na costingo na tolu o na to savea e na to ko ha me maulalo e na to ia ha na me amava bien ko possibility ko ke fa ave ka na tolu nga ko ke winga ma a ia ke ato ngā we. Ko hi he kaurenti ta we nima ai main contractor e nau whai ngā we customer. E o se ta we nima ke check pe ka me mau e o ngai kai to tongi ai contractor, e main contractor. Ko e uhinga e ku tala noa ko e ni ki ho mou tala noa ke tanu hala. Ko e tu ufiha ni tano he tanu hala. O whe mau e maa pe a check mo e reality o ku maa ai. He ko hange ko lave ko ki mua. Ko hifo ko me paanga e wangea whanoa ke lori tone nima. Ki paanga fitu noa ke lori tone nima. Ki tone ke fo iuta taha. Tau pepe ko iuta taha ko tone nima. Ko hifo ko price me ai. Me he. Ko kakai ko toa peku whanongo ki au na tamana tau impossible ia. Tamai ko impossible ia. Tamana to impossible ia ke lava o tola fitu noa pe mo uia e kau taha. Taimi koe ne toki mahino ai koe ka nautolu ko hono increase pe ke pesitio e lori ke lori toni e tolu noa ke uta e ono e lori iki ai ka tola fitu noa ai foi uta e taha foi uta e ono he lori e taha. Ka kuia e rewa pe mahino rewa. Ta koe he is a smart businessman. Ko increase be vori ume lori, hao e lori e ono i loto he. Riunga ono pe fitu ai fitu. Whangea wanoa. Na rere lori si mo e toni e taha, wangea whanoa fo i rere taha. Hau rewa lori koe kai holoke price e kostingi tola fitu noa ke lori. Holok me wangau whanoa ke tola fitu noa ke tone nima. Kumi mai rewa he kautama e toko tolu koe nau whaine na tole fo i business solution. Na kumi rewa na tole ngai fu lori tone tolu noa. E whao e fo i lori e ono he taimeta. Koe mea ena lavai o ti kurisi ai ka nau kei mo uipe. Koe fo i rere taha alo e fo i lori e ono i loto. Riunga ake ai lori e ono ai fitu noa panga fange au na e wangau whanoa rere e lori si fui rere taha rere e lori tone nima ko rere ko e lori tone e tau noa panga fange au wanoa fui turipe e taha whaka uripe e taha lori e taha pensine e taha kai alua e tone e tau noa fui lori e ono wha e loto ai ko rere e fui lori ko e tone nima ko fui rere taha ko tope wangau whanoa mamafa whaka uria. Fo i turipi ana e ono, ai riunga tu ono i wangea u whanoa, whaka ririfu au pitoia. Ai koe wahe tolu, koe mea koe kutanoa ke kostingi. Koe ne hau koe maa panga fitu noa, upau kerewa ke check pe koe reality u mo oni fo i mea koe ya. Iyo, check e atu ku mo oni. Koe no increase e vori ume lori, check atu ku mo oni. Ka hifo e price i o tola fitu noa, foi dripe taha alua foi lori ono e taime taha. O seivi ai e vahe tolu e taha e kostingi. Kai ke uafu au no ake ke kau taha e tolu koe. He ko nau tolu na nau ilo e foi formula. Te discover. Koe mea koe business, smart business person. Ka koe uhi koe tau fehi amo kumi uhinga e politikare. Tu usi ake vahe tolu e ua e kostingi e tanu hala. E foi founga koe na e tiskawa he kautaha e tolu koe. Koe kakai smart people, ko nau tolu ko nau whai hono ai ngai business opportunity ko ia. Hanga ea tukua ki ai kautaha e tolu. Ai kautaha e tolu na nau tiskawa e mea talu e
tanu hala a tonga i he paanga i wangeau whanoa ke tone nima. Ka pauna discover hata he tau e wanoa ki mua. Imagine how many millions e save e tonga. E pauna e whai ake whunga koe increase ke besi tia lori lahi. Ka lava tanu e hala. Toki o mai toko tolu koe nio nau ilo discover fui me foti koe ake tikurisi ake vai tolu e ua kostingi. Ka lava tanu e ngo save e paanga e whanua. Ka koe uhi koe political agenda. Hei kai peke sai whakaukau ia koe ia. O stala no au me kau tamasi volo nau ngau he halai nu sila. Tamai nau tol pita. Ka oku mo one fu i me foti. A panga fitu noa ki he lori. Saving lahe pure angai. Kau tama nau lotonga whai ungai whakasi volo i nu sila. They stand together with the system going to tola fit noa ke lori. Now support. Koe kakai tae mahi no pe mo tae ilo o unau ke ilo ngoa e mea ko ia. Mu whanongo e wei. Whakana whala whakaosi koe e se ausi. Marunga ngari fulolo. Kukore whamore more na fulolo e tau. Sa mena e tau tolu ka tau. Whai mo tau tuku. Pe se ausi koe ere meni te tolu e pure rerei. Koe whaunga rerei. Lao rerei, moe kakai rerei. Soko hanga tuusi nou e fo i mea koe ni. Nā toi hela hano whakamatala i tau atamai rerei katoa pe tau tō koe kau tambe e koe timpulu pe utai maino. Whaunga rerei, o spas pe atonga e whaunga. Koe fo i whakana whalai. Lao rerei, o spas pe motonga he lao. Spas pe motonga he lao. Kakai rerei, koe kakai. Madu e ma penolo mo piveni whikaku mo e ako. E ma furi e sistemia. Koe lava e sivi dipenia e tamsi ako mo. He koe ke sivi sistemia. Koe mea pe sistemia o fai koe ki tokoni ke fai ngofu ange mahino mo e mea. Ka koe e no tatei he sivi, koe ngawe e fai ako, pe mo e tamsi ako. He koe ke lava sistemia sivi. Koe tamsi ako lava he sivi. Kai toi kehe moeni. Talamai na toi whaunga rerei ko saipe whaunga tonga. Talamai ke lao saipe mo lao tonga. Koe mea whakamui koe palopare maa tonga. Ai kakai rerei. Koe mea whakamui. Kai toi fie mau ha timpulu i tonga. O nau tolo aha nau wha ma pulu. He koe mea e kia timpulu. O nau tolo aha nau timpulu o nau wha ma pulu. Koe kakai rerei. Koe mea ea na uhinga kia e tu i. Whiri whakapotopoto. Koe pure rerei. Whe mau i kakai rerei. Whaunga okay. Lao okay. Koe people. Whe mau i kakai rerei. Whiri whakapotopoto koe kakai rerei. He whaunga e koe mea pe tu ma. He hau pe tamarerei a pa sai e whaunga. Pa hau pe tamkovia pa hau si e whaunga. Tu mau pe whaunga ai. Anga e koe sistemi e ako. Koe tangata. E whakama opo kia e mea katoa pe. Whakama opo kia e mea katoa pe. Koutu i mahalo ko si whiunga e ahoni. Kau koe whamore atu ko wa umai ango wa mehe ako. Peo kamata ke na ki longoa a mahalo ki na fie kaia. Ka kou koe whamore atu pe ka koe e se aosi. Apau tiki hao sio he vitio koe ni. Koe whamore atu pe kure atu ka koe tangata ako matai tohi koe. Ko au koe motua M&M pe awia ko M&M tikuri pe awia ko whangilore ko M&M ko au ui pe a ko whamore atu pe whamatariri ka pau ko mou ka tau toksio au ko whalahe atu ka mou tolu Syria Sena tamte tipota after I pray and then turn it on longoa Iyo. Ka tau lotu e whao se ake tau ngau he ka whini e o doa mawhi ku mau whamalo atu. Mau whamalo atu he mea kotoa pe ku mau ilo ai whatongi ato tonu ke mau whai pe mau whamalo atu he whaki poto, whaki mama, whaki iwi. He ka bauna e kai a Fiona mo whakamama ku whai ke atamai aho se wani ti
koe koto whakapo uri, koe se wāniti tae aonga, koe ware kua, a koe ware he awhiona, o ku māma nge ia, mo poto nge he poto taha māmani. Me mau kei pipika atua ki ho awhio. Whamalo atu, ai whakamāma ku whai ki ho tamai o eki. Koe hui koe whakirea ku ke whai, koe whaki hivi, whakaivi a ho tamai o eki, koe hui koe whatongia. Si tāpue kina ange ki nau tolu kotoa te, ku tāo ke mau huwhe kina, si kau whaingata ia whakasino. Amai koe mau whilau tuku hake. Kau nanga e toko tolu, o sia ho nau PFTI he ahoni. Aku mau kore ke huwhe kina, tu hifo mai ho lau maria o whake nau mo ui. Ai whine eiki, mo whewhine, mo ki tāhine, i he kau whewhine kua hoko ho nau PFTI he ahoni. Ke whai tāpue kina ange ki nau tolu e si hoa pa whakaulo mai ho māma, taki ang ho nau halame, maka maire ko nau au sia. Ke maka maire ko hanga pia mei mua, ka mau ka hawhi o mau ngahi a whenga. Tā koto hifo, ke mohe ngā ke mau ha mālolo, tu ke mau mālolo pe, pia moho a whio, whakafono hai whoogo i ka pongpongi na mono ngā whatongia, ke whakaongo lere ai pe a ho a whio, ki whakainu matolo mo ho vaiola, whawhanga ki matolo ho mā mo ui, whakaua te loto ai vai pia koe keresio mau eiko si sukalaisi o vai o tua koe tamai, Feo he lau maria ma oni nofo ia teki mautolo ona a hiki. Ai whai peo tai ngata.